Iko wito. Yes, Jogu wito. Yes. Riu ndiramba gukwira atiriri itakugithitie. Aria marona ndurahota na wira ucio ri. Guku gwitu ni tukwendete muno. Tukwamukirite na ndohio na nderemo na shangwe na vigeregere. Riu na ni tukuria aine ringi riu tukuga Stacey, are you ready? Yes. Wasogoni witu wi ready? Client we sawa. Tuite hanini? Ni sawa. Inatu. Wasogoni na turoria ni mukwenda muinirwo ringi ni Mulima Maestro. Mulima Maestro anaweza hawezi? Anaweza kazi hawezi. Ni kama ametoroa kwa utraibo ama sio utraibo? Ni utraibo. Eto matina kihewa jiko. Mairao. Agaretwo keep geno. Wambe umenye ithu guko tugwetete tukwendete ta bomu poemu ire ya wa munyoro iretwo atia The lock, my lock. We love you like the lock, our lock. Mulima Maestro. Thunderstorm in lane. Mulima Maestro. Wapi wakwenda wakiendanga wasikia vibaya na huko. Good morning. I'm very well. You look very nice. I'm blessed. Na wewe niguo wikiraga matigecire turekera ni cira uri guo twikira guku gwa Kameme. Ona na kiria thirari no ndaya ri ndona ina yakiri etagwo Mothers. Yes. Good morning and good to see you. I am very we good. love you Very well. We love you so much. Na ithu ni twi wira waku na ni twi unaweza na twi ni twi niki utaraigwa romance icio ndirakuhecia gikoringi. Excuse. Wamwira atiriri, we love you. Akauga to God be the glory. I love you too. Yes, I love you. Oh, I love you too. Oh. I love you too, Nea Sophia. Your wife. God bless you. God bless you. And to God be the glory. And we appreciate your job. Kuringana na wakiri ucio wakwa. Tugoni. Ni ndaeheria gicunje kiu gia gukwira back at Yes, please. Riu tatwiri atiriri. What's going on, my dear? You are trending on the nation, on the Standard. No nire horo page 11 ya ngatheti ya Standard. Na ndaigwa gatonya uringa wega uga mutumia ngoretwo atia auga Michael Jogu Wachira ndoiga oh my that's my Mulima Maestro. Yes. Our own. Gutiri ni ati boco ikirangitwo. Yes. No kuhana atiriri na no wega njuge ndirogo ati ngienda ati njokio ona ndikwenda gucokio tutirenda twi gwa Kameme guku niguo tukenjerwo mbui ndienda ati njokio no gukiririria kuona bururi witu wina kindu gitwa good governance na kuona bururi witu nduguthi kwi magui kugerera maundu ringi ungiona matagiriire thina munene ri kana hauronire wonire njititwo kura kwa EACC ri thiini wa EACC kuri ruhonge rwa kwitana ungumania kuu thiini na no kuri ruhonge rwa kurungiriria mitugo na kurora kana ureka maundu na mitugo ire yagiriire riu kuragituika twina uregenyuki wa mitugo ati ni twahitukirie renewal kana ni tweruhirie kandarathi ya CEO na mutaratara uria utagiriire kugo gagituika ni gukeregenyuka mitugo inyu ni mwahitukirie na mutaratara uria wagiriire ithi twahitukirie bodi ire yothe yetekaniirie ire yothe na kuhitukira mutaratara uria wagiriire no he mundu mwareganaga uria ni chairman no riu tondu bodi ikaga maundu na wingi wayo yaiguanira mundu gwitwo waziri mundu gwitwo minister ni ubati kunengererio uria bodi yaiguanira bodi ni andu
aigana bodi ya ICT authority ri abawandiki atandatu ri nio metagwo independent board directors na andika atatu marugameire ma PS ngurani ya board directors acio ne andu kenda representing various principal secretaries riu andu acio kenda ri ni monire kwagiriire kweruhia kandarathi ya muthuri ugwitwo CEO Stanley Kamangoya akoretwo agitungata na ihinda riake ria gutungata tamu ya mbere rathira mweri wa kanana no mubatie gutua itua mbere nigetha mungitua mutira mweruhiria ri mukorwo na ihinda ria ku advertise nikyo itua rituagwo mbere riu inywe mugikana uria kwagiriire ithuĩ tugitua itua no chairman witagwo aretagwo Honorable Silvanus Maritim ni areganire na ithuĩ na akigwa ndaiganeire but you are the majority na majority magikihitukia ati ni twa kweruhiria Mr. Kamangoya na minister nake akirora ihengere ciothe cia watho akiiguithania no horo ucio na gitwika satisfied ati ni kwagiriire na ni gwekwo uria kwagiriire agitheca kirore ucio ni minister Kabago wow atheca kirore aya ni andu kenda including the chairman no igwe chairman ni akiri ati ni araganire koguo mwetikaranirie andu anana no kenda chairman kiumo acio kenda okay andu kenda ni igana mararutirwo bodi-ini ni andu atatu aya ngikenda aya ngimatigara atandatu nao kurari na pressure kuri minister afuje bodi ire yothe no rauga wira ni kurema kuruteka kuretherwa aya reliably informed kuretherwa aya mataihuritie nyama mukuha arakiuga wera ni ukurema kuruteka na therefore ni ho haragitwikire no nginya aigana na mathie na ngugiciria marakiona aria hihi makiri na kayo muno hari kuga uria tweka ni kwagiriire ri magikurithio hihi na hihi andu tutananyita hari bodi ino hari ona andu mena kiria na hena umurima maestro koya ni urathamara wena kamugambo actually digiuga ati ndanyitire Mr. Kamangoya ati ni undu aumite kirima ona okoro no wega ona gukurora uguo no ni gukorwo miaka iyo iri na meri iri ndiraikarite kuo ri ni ndironete utenda kazi wake koguo ithuothe ta imagine hari andu acio kenda no ni mugikuyu andu acio othe kuma turingurani cia bururi ni monire kwagiriire gwika renewal no kuri na andu angi mena hinya thirikari-ini marenda kugarurania itua riu manyarare nginya signature ya minister magarurania itua riu na nikio kurethererwo tu maundu uguo ugakora riu ni gwambie kwirwo ati mukarurwa ngakane mwarumirire mitaratara ria yagiriire niguo horo ucio kugie na basis ciao ku revoke that renewal so kiria maretha uhoro-ini nginya gutwita EACC ni gwetha basis cia ku revoke that renewal whether basis cia guteaniria kweruhirio kandarathi kwa CEO ucio minister ni ahitukirio horo uyu inywe ni mwetikiraniirie na mukihurira njira ya kihoto no murero ni EACC mutina huthira njira ya kihoto no we na problem no horo uyu wa Kamangoya chairman ni andikire marwa kwi EACC no riu chairman ni andika marwa kwi EACC ri augaga ati ni tuthire na mbere na mucemanio ati onekite aurugamitie no igwa no mucemanio ndurugamagio na kiugo kia mundu umwe urugamagio na vote ya majority koguo na kedawe gugithondeka ati we ni akoretwo aurugamia nikio riu ni ndo gukorwo andikite complain kou nikio turagitwo kuthii kurorania uhoro wa mutaratara ucio no ni nguga haha muthoni ihinda rira unjuiri ndiaragia na kwigumira kana kuguthuka no ni ngukwira ni wendire guoya nduri guoya na ni mundu wa kihoto na kihoto andu matige na mundu atekuguthuka maiciria ati ena guoya ucio muingi undu uria kuhana ni kugeria turageria kwagagio nigetha eventually kungigatuika mundu gwitwo CEO ni arivokirwo contract yake utikage mundu kwaria ito ni mwambire kuhandirwo maundu hana hare na haria no ni undu ukiri na rugari muingi nginya githirikari na amungi aitu aria maumite murima aria manyitaga mbaru thirikari ngwihoka ni maracuthia horo ucio tondu akorwo ni megwitikira makire Mr. CEO ucio akajirwo kandarathi megukorwo maikaretie kiihu gikiria nguku and it will be very unfortunate megukorwo maikaretie
kiiho gikiria nguku tondu no waigua bururi wo andu kenda kuma honge ituri ngorani cia bururi metekane na minister akiona kwagiriire so maundu mau mangi marageria kurehwo ni ndeto cia gwetherera na kuguoyohia andu but it won't pass. Germany ari guku kwa ICT ni wekega ni kunjuria kiuria kiu tukiherithio acio turambire kuherithia taturi we ni guthamiria rathamirio ruhonge rungi ario muikariri giti etagwo atetia manuyo etagwo Honorable Sylvanus Maritina umite ku gwiciria umite county ya Kericho Kericho yes arabara thomirio ruhonge rungi arathamirio ruhonge rungi okay no ithwe twarugameire na uma na kihoto ri ithwe turakiamba kuherithio amwe no erathamirio ruhonge rungi another state corporation wow akagagie ruru rungi koguo na njira ngwe mundu uri urekera road blocks ri we akahe soft landing aria marathirugama na kihoto ri makahurwo mucamio no wow riu aya tatu maragagio ni Michael Njogu Achira acha bodi ile othe kendari gutiri mundu tari na muthenya wa KCC okay no aya tatu marivukirwo ni ithwe turakiambire kuingatithio hena Njogu Achira hena Mr Alfred Ngeno na hena Madam Annette Mutuku okay ucio Mr Alfred arakuithio gukorwo ni etekirire gutuika session chair hindi ria cemani ugire ni arugamia ati ni kanja mucemanio na kiumururuka na ithwe tukiuga ndanarumirira mutaratara wagireire na kuringana na guidelines cia state corporations tukihota kwamura session chair turikie business of the day. Minister Dario Dorna angihota gwika naguo undu ure minister angihota gwika ni ekire wari gutheca kirore na mbere ya thecete kirore ni eheire thiku ciganona kuruguthurima kana mitaratara ire yothe yagireire ni arumirirwo gutheca kirore kia CEO uyu thecire ati urio ni eheire thiku hakuhe ithatu akituika akijisatisfy ati wero cio mwaruta ni urumireire ginya watho na kihoto reke tunyite wega Minister Kabogori ni ahitukirie ati wero cio mwaruta ni urumireire uma na kihoto na agitheca kirore gia kwamura CEO uyu urehete thina riu Stanley Kamanguya no body revocagwo no ithu tutikire twakorwo bodi ithu tuyo cia mahwa na niki urori cio ita wakiri yugote uraga uko na mawakiri. In fact I'm going to give you Dr. Adrian Harrison Kinyanjui. I did not expect that question from you. Nikothia tata nikothia tawasogoni no ndo akiende kuga ati ngukuite ta gathaburia kairio cia ngui tukende kuga riu bodi bodi rivukagwo ni minister koguo o uyu minister no urarivukire andu acio atatu aria ni hamwe nanie no from what I have gotten and again I say without fear or favor from what I have gotten ni ati ni guthinikiririo wow no itu tiara kiigwa maundu mau makiario no anaigwa makiario ndanaigwa ni guthinikiririo okay and I fear maybe Merine ukite and I don't know whether I say I fear kana juge I speculate Merine ukite no ne hihi wathirio cio akiherio ministry ineo manegere chiri ore mangenda kunengera iyo no giko ni mundu tutaroi but ugu niguo kuhana na ria for the another time neguria na shinikize abunge ya Murima aya marugamite na thirikari mware kiondu cio ugaruranio na wikitwo na kihoto mugukorwo muikaritie kiiho gikiria nguku cianyu to niwe urari kuria thiini niwe uwi yes wow yes no akimakia no ria mutaratara ucio aciuria ora ndirahinga magukorwo maikaritie kiiho kiria nguku no ria mukomi niwe uwi gukira muroki nawe uraturaga kuria koguo ni kuga he nguku cie ku irabatarania kurio ni taguo wow tuko pamoja but ningagithie ndina personal lawyer uri urakirora ni horo ucio nigetha gutigire ndathi kwandikithia statement ri gutikire no horo wa guthioro kwambia kwiruge maundu matari maria mwekire weru urathi kwa Tuesday EACC next week on Tuesday na nikwenda tugagutwara
Ndijitiketi. Agora toka gutwara uria nyona wanjige matwaro. We need to even the bishop, right bishop JJ wa Gojiri, team kwegagara wa Sogoni. Objection. Yes. Tukahatiriria my client muno na ciuria ringi. Ndiramwathirire ndenda kumura tukamutwara. Nukwenda tukamutwara. No, we also need okay stand with our own. Ndoka mundu ni oragira ikombe-ini. Nigetha ndikai gukerwo ati nda politicize no ko kuri angi marauga ati nda politicize. Kuri marauga ati ndira politicize ni undu wa kuingiria uhoro wa abunge a Murima macuthiririe uhoro ucio. But truth must be told. No akere guo riu reka ngamba guthie na wakiri no ukinyongerere waku gwitwa Sogoni ona ni no gutware no need kire politician ithe turagutwara in our own capacity as your sisters, as your brothers, and we love you. Yes. No, I'll call upon all peoples of all people of goodwill. Gutigirira o mundu haria hotaga ikia mugambo wa gutigirira kwina good governance bururi-ini nigetha haria tuona mundu angiugiriria hagagirire ri mundu akaugiriria arongoreirie kuona ni hagagirira na okoro hauma na jama hihi ya heheto kana ya gukigamia fairness igagikorwo igikate ikiuburanio na igithatio. Koguo ona mugitinde koguo ni moronaga hangiaga guthii uguo no hage na jama ya kuheheta indo cia muingi. Those are possibilities ya maundu maria mangicoka mahanike ungituika ringi waingiria mundu not because of fairness wa muingiria tondu uma na muoroto ungi. Yes. Tondu kiuria kinene hihi mundu areyuri ni atiriri murendaga kwa marenda ndakeruhirio mekire u kiu ni kiuria kiroratigu mundu aratigwo nakio hihi mekire u marongoreirie ki I don't know. I am not imputing any improper motive. No kuga ni kihoto giakwa nginya gwiciria na speculate. Thank you. Asante sana. Riu muthe tutigukireka wa mbewe-ini neke gamuine na Friday neke gatoine na Friday but tuko pamoja tutakuombea and we love you so much. Ndirari habiru igere wa Sogoni tucokererie nigetha riu unjire uria we nawe urona tutigiambia no ndirona my client haha ri niwona na nginya tai ici nicerekagira kuria na to niagurite nguo nyingi muno ndamugurithia nguo nyingi na tuthutire na mohoro to nginya thome na thutire nguo na my client twambe turihwo nake ya gucokia hathara yake ya thuti ici ciothe na nditwasa ni 80% nake 20%. Riu twarikio nguo ri ni ukwenda ungi kana no Sofia ukwenda tikare